Apakah sudah lab? Ya, sudah lab kayaknya. Nah, teman-teman, balik lagi kita main GTA Vice City Stories ya. Ntar gue hilangin dulu nih mapnya. Biar gak ganggu bro. Tidak stabil. Suka kayak gitu anjir. Naik mobil ini. Nah, mobilnya tadi di sini dah. Tiba-tiba di sini guys. Misi L, tinggal misi L ya berarti. You cruising for sex, sicko? Senor, please. Hei, Misty, well, there. mobil mau ngapain sih? Buru-buru banget bang. Ngapain? Ngecek mobil gua aja. Kan ngecek ya. Partner. Menghancurkan esensi mobil gua gitu loh guys. Slit. Are you gonna die bro? Bang, maaf ya bang. Saya salah jalan. Bang, bisa minggir gak sih bang? Abomination. Minggir bang. Yuk. Snitch hit. Pink. No blue. No white. I'll take all three. Hey, I'll call you back. What's your problem, man? Huh? Ya kan, mencurigakan dia. My problem is you're gonna have us both killed because you're a moron. I told you not to get us in I so told deep. you. Shut up and grow some balls. What, tough guy? What did you say to me? When will you grow a fucking brain? Hello, boys. Mom! Victor, put your brother down. What are you doing here, Mom? I'm cleaning up my act. I'm off the drugs for good. Oh, ini saudaraan ya, Can I gue get a tahu. drink, Lantani? Baru What's paham. that? That's Javier. He's been very sweet to me. Oh, give me a break. I'm tired of your Pacaran bullshit, itu. Mom. You come here to ruin things for us again. Pacarnya You dia. say that? I Pacar raised emaknya. you. Aunt Enid raised us, not you. I'm clean. Give me a chance, Victor. Please. You can stay with Lance, Mom. What? But I don't want any trouble. I got enough horse shit dealing with him. Vic, we gotta go meet that friend of yours at the airport. What? I'll explain on the way. Oh, right. You two, stay out of trouble. Lick me, senora. Ya elah, baru ditinggal udah gue dia. What friend at the airport? This guy is a dealer who's getting out of the business. He's getting us a file about this big shipment Tuh udah coming nggak mau ini ya. in. How much is this gonna cost? You gotta speculate to accumulate. Ikut-ikutan We're jualan yuppies narkoba now, gitu. bro. Nah, ini mobil, bukan mobil Lens guys. This dude's plane could be leaving anytime. So let's pop big time. Bisa guys. Terus lu ngeri banget. Jauh amat ini. Wes, ini mobil ngebut banget guys. Sumpah. Wait, are you gonna die? Tenang lagi. Betul. Bodo amat lah, bukan mobil gua lah ya. Jauh guys, arahnya berapa? Ya, tidak terlalu jauh mobilnya. Let's go bro, you're gonna die bro.
Nggak lucu dong kalau kebalik. Gokil, masih selamat. Gokil, masih selamat guys. Oh, shit. Nggak boleh bawa senjata ini. Masuk ke sini. Iya. Bisa guys. Dicopot nih. Nggak boleh bawa senjata. You got the goods? You're too late, man. I told you. First come, first serve. Man, that was our file! Who did you sell it to? Some dude over at Terminal C. He got a private jet and a private army. Ini I don't think transaksi you want to mess di with him. We'll see about bandaranya that! ngeri banget. Senjata gue tadi dulu guys. I'm the law. Setahu gue ditinggalin di sini. Nah, gitu. Enak aja mau ditinggal. Ya elah, tapi keriset anjir. Ayo guys, dia jalan tau. Mang kabur, kocak, polisi kabur. Tuh, tiba-tiba rame kan. Dia jalan kan dia. Ya, kok jatuh sih anjing? Salah kah guys? Bang, sorry bang. Sini aja. Ya jatuh tai. Nggak bisa guys. Weh, pak, maaf pak. Bang, ya elah rusuh banget di sini, macet ya. Aduh, sorry guys. Ntar dulu dah, biar enak kita lewat. Lurus aja. Bisa mulai coba. Buset, rame banget sini ya. Bang, bisa minggir gak sih lu bang? Seru guys, bingung. Dah, dia di bandara gak sih? Salah. Oh, masuk ya? Masuk anjir, salah gue. Masuk ya guys. Masuk. Jangan jatuh. Please, jangan jatuh. Terus masuk ke lewat mana ini? Guys, masuk ke lewat mana guys? Bandara tadi kah? Gue polisi banget sih ya. Apa sih? Iya nih, masuk nih. Salah gua. Bang, mana sih bang? Bingung gua. Bandara kan? Mana anjir? Sini bisa masuk guys. Enggak, di atas dia. Muter-muter aja. Sini kan dia masuknya. Bisa masuk guys.
Jatuh si kunyuk. Ya elah, jatuh lagi. Bor, cabut bor. Ya nggak lucu kan, mati. Toldo, bisa kasih gua load. Goblok banget sumpah. Apa sih malah didorong, gak jelas. Pak minggir. Ya elah, polisi lagi. Kayak stream gue selalu sial anjir. Yang ketemu polisi lah, yang ketemu ini lah. Stream gue selalu sial gitu. Ada gelap lagi. Jatuh mulu. Gila. Wes. Gila, the best. Ada mobil bagus ke sini ternyata. Skip aja lah, udah pada lihat tadi. Pusing-pusingannya. Hank, What friend at the airport? Cepet dah. This dude's plane could be leaving anytime. So let's pop big time. Bang bisa, jangan lama gitu bang. Gue tau lo NPC, cuman ya gak gitu juga bang. Terlalu jauh bang di situ. Tempat ini musuh banget ya. Kayak gue emang ditakdirkan tidak bisa bawa mobil guys. Iya gak sih? Kalau driving skill gue kayak gini bang, ngeri juga guys. Bagus lagi. Apa? Udah medali guys. Ini polisi aja tuh. Apa? Polisi itu bad banget ya. Agak jahatin gua. Karena gue yang jahat ya. Adanya juga gue yang jahatin. Jangan belok tanpa sebab gitu. Shit. Sumpah ini mobil asoy banget guys. Kejauhan sih ini. Bang pinggir bang. Bawa motor tuh yang bener lah. Di sini mobilnya bagus. Kesel banget gue mah cara nyetir gue. Tolonglah kayak gitu. Jelas habis. Bang, malah parkir gue. Len, lu hancur gak apa ya? Hurry up. Disuruh buru-buru guys. Sama lancar disuruh buru-buru. Ntar ini di. Nah itunya itu loh. What you looking for? A good time? Ambil dulu gak sih guys ini? Off the merchandise, Flick. we gotta dock this shit. Oh, Bro yang bener aja dong.
ada di atas guys. I'm working, Jangan sampai jatuh ya. Nah, masalahnya cara masuknya gimana, guys? Terminal apa ini? Aduh, bang, sorry bang. Ini kan. Terus gak bisa masuk kan? Gue kira on ya. Lens, kita cari dulu nih Lens. Masalah nggak cinta ya Lens. Kayaknya nggak kesini deh Lens. Iya gak sih Lens? Ya elah, jatuh lagi semuanya. Sumpah itu gelap banget guys. Sama kayak gue kurang terang ya. Cara ke situ tuh kita harus turun, ya gak sih? Bener kesini gak sih guys? Biar gak ngebul-ngebul amat. Mau lihat belakang sini guys. Ah, Hildegard. Oh, turun dulu gak sih? Jangan ngide lu, gua gigit lu ya. Where's my file, you mother suckers? Don't get me angry. Kayaknya lebih cepet pakai ini dah. Have a nice day. Moron meets extinction. Bye, asshole. I'll kick your asses. Oh yeah, it's loaded. Come on, you mothers. Banyak nih. This is a shortcut to hell. Lu bintangnya bintang 2 lagi. What the hell are they doing here? I'm guessing we're not the only ones your contact turned away today. I'll get the file. Oke, the file. Ribut kah? I ain't a mule. Weh guys. Let's. Hey, bro, this guy really knew how to travel. There's some stylish shit in here. Never mind that. Did you get the file? Sure, no problem. No problem? I could have used a little help out here, ass brain. Take it easy, bro. It's all good. Let's take the file and get the hell out of my sight. Motor banyak. Mana nih motornya? Motornya begini semua. Bentar ya, kita bisa masuk. Gak bisa. Di sini bisa naik pesawat nggak sih? Nggak ada ya. Di sini pesawat hanya mitos gak sih? Tanya lagi. Set. Woi, gue di mana ini? Gak ada. Guys, gak ada mobil guys. Oh, lewat sini harusnya. Ah, iya lewat sini harusnya. Let's get a move on. What in the sweet hell tarnation? Me too. Ntar ini cuma muter-muter guys.
Ya, malah lompatnya ke sini. Satu arah bang, mana bang? Lah, ini apa guys? Ya apa ya? Nah ini apaan anjir? Apa itu nyet? Balapan ya? Kayak balapan deh. Kita fokus ini aja, misi dulu ya. Di mobil keren tau. Mau ribut gak sih? Ribut kali ya sekali guys ya. Mana mobil lah? Oh ini. Ribut sekali ya guys. Duit kita udah banyak, cukup lah buat nambah-nambah usaha baru ya kan. Smile, you're on my death list. It's another playa Girón, compadre. Lah habis jatah gua. Bye bye. A shit in your eyes? Bisa ada Your light polisi. flashing before you. It's another playa Girón, compadre. Gonna beat Padi you. padi pak. Just cleaning the shit. Yeah, okay, I'll fight. Bisa pikir gak? Yoi, attack peset 1000. Kita bikin usaha lah. Lah cara belinya gimana guys? Kita belilah ya. Kita beli apa guys? Ini belum kebuka dah. Prostitution apa ini? Prostitution lah ya. Wah, yang tinggi bos. Duit gua langsung kismo ya anjing. Mobil keren tuh. Langka kayak guys. Biar keluar langsung dapet. Nah gitu. Kita lanjut lagi ke L. Mana L? L yuk. Ya, mau perang lagi kah? Kalian lewat lah ya. Pinggir bang. Saya mau perang. I'm gonna be a película. Come on. Duh. Ya, mati. I'm gonna bust your This ass. fight's England. I'm gonna tear you a new asshole. This is a shortcut to hell. Bust your ass. Siapa sih nembak ini? I'm gonna tear you a new asshole. Your life is about to Apaan sih? Kok meledak semua? just cleaning the shit. Eat that. Semuanya aja meledak. Baru ngambil armor gue. I'm gonna bust your ass. This might sting a little. Diam. This is not a rehearsal. Pukul dulu kali. Kalian lewat ya guys. Kok gak hancur?
Bisnis apa ini? Narkoba, Cok. Bisa beli kayak? Bisa beli ya? Kalau enggak kita ini dulu deh, pakai yang recehan. Bagus, 2.000 doang lagi. Lansar. Pinjemin aja lah ya. Cukup gak duit gua? Cukup. Udah habis duit gua. Habis guys, tinggal goceng. Mobil gua meledak, gak jelas banget. Siap dulu deh. Udah 2 guys. Sayang. Ya gak bisa guys sampai sini ya. Hei, gila ditabrak gue. Mobilnya keren tau ya gini. Weh, ada motor nih. Gila ditabrak gue. Udah gini aja dah. Bisa iya dulu. Cipil aset kayak gini dia butuh guys. Dijual. Ya, ini mah ngelewatin lagi dong gue. Gak bisa nih kalau kayak gini caranya guys. Udah nembak-nembak lu berani banget lu. Aduh, duit gue cukup ya. Habisin aja kali ya guys. Sini bagi gue. Jadi juga pada. Gonna survive? I doubt it. Gak bagus sih ini, gak bagus. Tuh, kalau dikejar polisi biasa tuh ngeselin juga sih. Berhenti tuh. I do not want to play. Bang, tolong bang, sumpah. Pak tadi dia nembakin saya nggak boleh apa? Melindungi diri saya pak. Di Amerika boleh ngebunuh pak, kalau buat tujuan buat melindungi. Oh bapak begitu? Kita cukupin dulu aja guys, berburu ini ya. Kita misi dulu ya. Ngecek dulu ya, ngecek dulu dah. Ribet Cek dulu dah bro. Ngapain polisi jalan di tengah? Emang disiapin aja tuh polisi sama Rockstar buat ngejar gue. Bro. Nah, terima kasih pak sudah memperhatikan saya. Udah ya pak. New engine. That ain't cool, Jack. Pinggir pak. Saya tuh dalam. Keren mobil. Warnanya merah aja. Udah kagak hilang-hilang tuh bintang dah. Keren ya mobilnya. Ya bapak tiba-tiba nongol. Tadinya mau gue lindes guys. Biar gue ambil motornya. Tuh, bapak udah tahu saya mau ke kanan, bapaknya malah ke kanan. Sulit. Susu melilit. Pak, awas pak. Wis gila. Wis. Iya, bapaknya berhentinya begitu banget pak. Jangan kayak gitu ya, dijadul lagi ya pak ya. Nah, gue ditembakin gitu.
situ aja. From zero to hero, apa nih maksudnya? Just in time, bro. Yeah. Lance, I'm through with this, man. What you mean, this dump? Yeah, me too. No, I'm through with this bullshit. I don't want to be a damn drug dealer. It's for assholes. Vic, go soft on me now. That goes so. I got what we finally needed. I know how we can get our hands on one big shipment Completely free. Free! We can finally get Pete the healthcare he needs. Look, Lance, I am a long way from being a good Being guy. a good but guy. drugs just mean trouble. I agree, man. 100% agree. That's why we're gonna get this one big payday for all the hard work and split. Jerry Martinez. It's his coke. You know what? Fuck it. Let's do it. You know what? Let's do it. All right. Kenapa karakter Ladies and GTA tuh selalu gentlemen, kayak dibodoh-bodohin that gitu is loh? a real man. Let's pop. Sama karakter yang lainnya. Sama-sama nggak pelontos sih, botak. We're gonna make it Kalau big, ngomongnya. big. I have a dream. I have a dream. Your dream is my nightmare. Don't be like Your that, dream is my man. nightmare. Look, I've even arranged some insurance. Come on, guys. Time to pop. Oh, ngikut geng. Bang, rem lah kalau ada mobil So, ini mah. what's the plan? Martinez is bringing in that big ass shipment Forbes was rapping about. We're gonna rip it off. Kok ada truk tumben di sini ya? Ini biasa ada truk. Pak, tolong Pak. Kita sudah men-take down satu geng, satu tempat usaha musuh kita. Dan akhirnya kita berhasil. Ini pasti ke bandara lagi. Gue gigit sampai ke bandara lagi. Ini ada jalan nggak sih? Nggak ada, guys. Iya. Touring dia berdua. Iya. Gak jelas banget mau belok lagi lu. Ya ampun. Mana tuh guys? Ini kan. Ya paham. Fokus nih ya. Macet. Gatel ini gua. The crossing is still Bang, irritating. tolonglah, gak gitu caranya. Oh shit. Apa tuh? I'll take a look and see what's happening. Ih, ada armor tuh, ambil dulu kali. And why do you two just sit tight and make sure our exit is clear? This is about to get ugly. Take down. Oh, tolongin dia nih. Yeah, you understand now, huh? Hey, Deadman, what's up? Apa sih? Dia mau nembak yang atas. That's it for you, bitch. Mulai diem aja liatin. No one's gonna miss you. Aduh, gua ngeri banget tembak dia nih. Take the other truck and follow me. Looks like your friend Martinez finally showed up. Shit. Goblok, kok gua tembakin sih, goblok. Oh, bisa dikodein guys, aman. Haha. Try to keep up, man. I'm a bad driver. You said it. Bisa dikodein kok guys, aman. Ini damai aja udah gitu. Pasti gue gak yakin sih damai kayak gini terus. Bukan gue ditembakin, ini jelas. Gue harus perfect gitu. Wah, ini bener aja
bang, cepet lah. Bang, ayo bang, cepetan. Ini mau nembakin berapa banyak level juga. Gue juga bisa bro. Kalem bro. I'm here bro. Come on. Oh shit. Gue ditembakin aja. Weh. Guys. Anjir, gimana caranya guys? It looks like the cops are scared off Martinez. Oh, shit! Wajay bintang cepetan dong kalau kayak gitu caranya. Ini jalannya lama. Bang, sumpah kan ini repot bang. Bang gece atuh. Bukannya ngebut liatin, malah nyantai anjir. Lumayan enak mobil nggak ada darahnya. Lah gue bang. Kalau lagian Rockstar ngasih misi kagak ada tujuannya. Kalau ada tujuannya gue enak dah, gue balap nih orang. Come on men, come on, cepetan anjir. Malah lambat. Mobil gua doang paling recet deh. Rich at last! Rich at last! Thank God Almighty, we are rich at last! Duit We dulu haven't yang sold bikin, this shit yet. astaga, We better. ya kan? I just bought us both fancy apartments. We're mortgaged to the hilt. We're supposed to be getting out of this shit. We are! But I gotta do it in style. I got a reputation to uphold. To uphold. Item available. The compound safe house. Gue bisa main berdua guys. Payday, wih duit gue 15.000 lagi. Lah, oh iya gue ingat dari sini. Harusnya ada helikopter gak sih di sini? Gue lupa, gue dulu main Vice City guys. Oh di sini rumahnya bagus-bagus ya. Iya. Young bastard. Sudah heboh banget heboh. I'm an interior Ini decorator. rumah kita nih ya, lace. Terus lewat endi aku pak? Smallest component. Lanjut misi kah? Misi aja dulu. Kita belum punya usaha di pulau Hey, sini kan? Vic, like the new threads? Oh dia udah jadi pengusaha Terrifying. nih. I need to use the phone. Yeah. Thanks for the coke, Martinez. Now you know how it feels to get fucked. Oh, you fucked us both, Vic. That coke you ripped off belonged to the Mendez brothers. I was just the Mendez. shepherd. Now, we're all on their shit list, and the only way off is in a fucking bag. I'm turning states. I'm gonna ruin you, Your brother, Mendez, everyone. Happy holidays. Happy Thanks, holidays. you useless, degenerate asshole! We don't have to worry about a thing. Once we sell the coke, we can pay off the feds begitu, guys. and handle anything the
the Mendez brothers throw at us. Listen, I got a buyer. Let's go see him. Gila ya, zaman dulu tuh bahaya narkoba guys. Smallest component. Ini yang gue sebut My mobil man is asing. filming some Z-list movie over at the mall. They only let him shoot at night, so we better get over there pronto. Ups. Bang, bisa minggir gak bang? Saya lagi misi nih bang. Oke, bagus guys. Oh, nyebrang ini guys. Aha. Gue inget di kota University guys. Smallest component. Kita ganti pulau ya. Ada ini nih. Kita seenggaknya punya samples lah ya di sini buat nge-save lucu. Bang, polisi, aduh polisi, aduh. Jelek banget bro. Terus kita kemana? Jauh banget, buset. Buset ke ujung cok. Kelihatan guys. Kayak HP gue harus diterapin. I gotta go work on my pet. Si Iwan atau gue aja. Gila, langsung berhenti. I'm not Hey, what you Spin! think. I'll break You all looking for the inspiration? I got all you need. All I need, huh? A stuntman's what I need. Cause We've got to wrap this scene before the mall itu opens. manusia Rick can silver handle guys his belakang. stunts. Zombie. Meanwhile, you and I can talk snow business. Zombie anjir. Oh shit. Syuting di zombie. Apa sih? Tiba-tiba ada zombie guys. Action. Come on, asshole! Sure, you got it. You want a piece of me? It's Kita over. dia ya, sorry bang. You think I'm just a little sex huh? Too easy. This might sting a little. Hey, dead man. This ain't no movie. I'm the best that ever was, you know. Asshole! Sure, it's a gun. Wanna You want a brag? piece of May me? as well. You think I'm just a little sex bot, huh? Harus diapain sih? Gagal gua. Oh. Ini pakai apa guys? And action. Bisa diganti. messing around. Yeah, okay. I'll fight. Apaan sih? Ini GTA apaan sih anjir? Kok ada zombie? GTA apaan sih ada zombie?
GTA apaan sih guys, ada zombie-nya guys. Gak ngerti lagi gue. Zombie di mana-mana anjir. Kalau zombie-nya cuma orang. my brother's keeper. Ini gue dulu sama zombie. We're made for life. Berarti orang beneran coy. Let's go pick up the yayo. Ya, apa sih? Bro sini bro. Taruh dulu, mobil lu meledak. Kok gitu sih, gak jelas banget mobilnya meledak. Bang, berhenti dulu bang. Sorry nih bang, bukan gak cinta ya. You think you can jack? Ya elah, orang bingung lagi. Ya elah, ini ngebug ya guys. Ini orang bingung deh. Lurus aja kan. Ini semua di kota sih. Gua harus main Liberty City Stories dulu, baru ingat ya. Main City Stories. Ntar deh ya, kita cek lagi. Ini ntar dulu deh. Ini bisa di-buy kan? Kan hancur tuh. Ih, sebelum lah. Upgrade. Sini mobilnya bagus-bagus ya. Di sana mau jelek-jelek aja. Upgrade all the lights. Na, 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 na. 'Cause we got now. 'Cause we got now. Tolong mas, depan tuh jangan kasih shit bang. Aduh pokis pak, maaf pak ya. Sini coba di mobil, gue keren tau, gue suka mobil-mobil yang kayak gini guys. Yang kayak jeep, bukan jeep sini apa sih namanya modelnya? Polisi lagi, sebelah polisi lagi. Break on the doors. Dapet nih. Sorry bang, ngaceng aja. We got. Kita nyerang dulu kali ya, supaya bisa save state guys. Save state. Supaya bisa nge-save. Mom! Hey, we're rich! Where is she? Never mind, man. Just get the yayo. Yeah, it's in the spare room. Maya udah disuruh pindah ya? Oh, shit! What? It's gone! What? Oh, dibawa And kabur Mom's maknya. stuff is gone too. Oh, Mom! Lance! Ain't that a bitch? I can't believe she took our coat. Wah, maknya. So what do we do now, Boron? Gila. Let me think. Padahal I know we can make maknya it lu right. We just, nyolong-nyolong duit anaknya ini. we'll explain things to the Mendez Barangnya. brothers. You know, Oh, yeah, I'm sure in between chopping us up and feeding us to their dogs, they'll be very understanding. Lance, if we get out of this, I'm gonna kill you! Asshole! Aye. Let's save house. Ntar save house kita di mana guys? Oh ada kok di sini. Tapi gue mau inilah, biar deket Lens ya. Kita nyerang lagi guys. Speed. Snow White. Ini Snow White cok.
RFID. What the hell? Go pergi Pronto Hyderabad. Ini vehicle-nya nih guys. Keren vehicle aja. Kita perang guys. It's metal, it hurts, and it's pointing at you. Yep, your life is done. Bang. You're Bang. Bang. Apa sih ini guys? for you. Mau apa guys? Weh, jangan sampai jatuh guys. Butt out, shit stay. Diam. I'll rip your eyes out. Apaan sih? Come around here. Diam. Stop, you scum. Diam. I'm on to you, asshole. Habis lagi. You're messing with the shot. Apa sih lu nembak-nembak lah? Aduh, ketutupan lagi guys. Wah, ini lantai berapa Maybe I nih? don't usually survive this next bit. Diam kamu ya. Saya tembak kamu. That's it. Iya. Terima kasih yang sudah suka. Sini maju kamu. Masih ada di atas. Hey, I'm like, Hahaha, diam kamu. 2000 di sini. Lumayan. Belilah. Get construct truck. Oh, gitu. Wah, 13.000 langsung kismo ya gak sih gue? Gila, langsung kismo ya gue. watch it, young bastard. Kudu beli pistol deh guys. Giga dikejar. Tiba-tiba scene ngebut gini gue. Kita mesti share dulu ya, cari duit. Nggak diserang-serang lagi ya ini gue. Way too rich to wait. Bentar, jangan-jangan ini gue udah direbut semua lagi. Hampir semua punya gue ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, tinggal 5 lagi guys. Wah, di sini lagi. Jauh banget ya. Berarti kita harus take over juga nih yang ini nih guys. Di dekat mana ya guys? Ini punya gua kan? Oke, keluar. Tar. Sini atau sini ya? Sini lah ya guys. Sambil cari sep-sepan kita mana? Rumah kita di sini. Are you seriously? Nah ini kan tempat Vice City di sini awalnya. Berarti di sini ada motor pizza gak sih logikanya? Gak ada, tapi ada darah.
Gila, punya rumah nih bos, deket ini bos. CJ weh. Begini ya bagus ya, buat thumbnail lucu guys. Ajay. CJ Victor. Siap dulu. Buset, keren banget guys, sumpah. Tempat ganti baju ada gak? Jangan bilang ganti baju di atas. Oh iya loh. Gue mau lihat, gue tadi dapat kostum apa? Kuban. Pas. Wah, mafia abis bos. WJ tracksuit. Iron Muscle. Geli juga sih. Ini keren tau guys. Wah, ini aja ya. Anjay, si paling rapi. Iya, udah sejam ya. Gokil. Cara ngilangin itu gimana sih guys? Baik sih, cuman rada ganggu aja. Gila, CJ mau ngelamar kerja. Keren ya, buat thumbnail ya kan. Rumah CJ, rumah Victor, hakim berkat kerja keras ya. Asik. Gokil. Bisa-bisanya gue ditabrak. Mana sih? Ke kanan ya. Like all the links. Emang nge-lag tau ini. Ini emang suruh belinya aja gitu. Maafkan ya. Suruh premium aja. Like all the links. Daging. Kita ambil yang gitu aja guys. Wajah semua motor sudah ditabrak. Ada orang 10 di Indonesia ya kayak gitu. Buset. Bisa hancur. Kali bos. Mana ini game gangster guys. Sini perang ayo. No one's gonna miss you. Yes, it's that time. This is a shortcut to hell. Suck. It's over. I'm gonna tear you a new asshole. Bukan itu guys. Go to hell. Ya ada yang jalan. That's it for you, bitch. Bang, sorry ya. Kuli dulu lah. Ngapain gue pukulin ini aja. Oh, ada guys di atas.
You're gonna die. Gonna die katanya. Buset, banyak banget ini. Banyak banget guys, sumpah. Cukup lah ya duit gue buat buka yang baru. Dapat 2000 kok. Smuggling. Smuggling. Services build. Waduh, gak cukup guys duitnya. Medium dulu kali ya. Gak usah ngoyo ya, ntar baru kita upgrade lagi. Ini bisa nge-save dulu aja dulu di sini. Ini mobil keren sumpah. Get your bitch ass hands off of me. Hey, I got a You rodeo joking, right? here too. You think you hard? You pushing me, Bisa diem bitch? gak? Lu Yeah, that's macam-macam right. lu sama gua. Gun. Hah? Gue selalu macam-macam. Gila. Macam tuh sama gua. Mau macam ini apa guys? Kok bisa masuk guys? Supermarket ya? Oh, bintang polisi. Gak jadi dah. Bang, saya mau ke atas bang. Udah jadi ya bisnis kita ya. Jadi guys, satu lah. Shit, gue aja jatuh lagi. Yo, screw. Mana yang terbukti? Save dulu. Gue ke WC dulu ya guys. Kebelet pipis. Empire Mission males. Ini kita dapat duit aja guys. Lalu gue ke WC dulu ya. Bro, taruh dulu. Ada yang diserang nih bro. Come on bro. Baru gue nyopot headset. Come on. Jauh lagi ya. Wah, PR. PR banget. Bang, minggir bang. Misi penyelamatan nih. Alhamdulillah. Bang, mama, ya elah.
Bang, misi penyelamatan bang, sorry ya. Aduh, jauh banget lagi. Oh, bang, gua jauh sumpah. Penyelamatan pak. Bang, oh ya elah. Mome. Terus kita diserangin, bahaya. Lihat. Ngebut guys, come on. Gila, I'm the best that ever was, you know. Wih, sepi nih, enak. Ya bang, jangan kayak gitu lah bang. Tiba-tiba ada rendernya. Shit. Wah, masih hero. Guys, dapat deh, cepet. Iya pak, tolong pak. Saya lagi misi penyelamatan pak. Oh, itu geng gua sih. Hey, dead man. Ya mati. What the fuck? Gak jelas. Oh, ya di sini lagi guys, jauh banget. Keambil nggak ya? Oh enggak ya. Alhamdulillah. Oh bisa di save kok ternyata kali ya. Gua nedai gua anjing. Ambillah. Karena gue beli lagi. Kok kayak gitu mending gua ini ya. Nggak hancur kan guys? Mana sih tadi yang diserang, yang ini ya? Apa yang ini guys? Yang ini kan? Yang ini nih. Oh udah aman kok. Ah kalau kayak gitu mah gue tahu mah gue ini aja. Gue save ternyata bisa. Buset. Wow, dia mau. Wah anjing. Wow, guys. Gila lu ya. Hey, stiff. Gila lu ya. Ah, Yes, it's that time. aduh dikejar mobil lagi guys. Gue takut nih kalau kayak gini nih. Tuh kan. Ya elah, pas ada polisi. Guys, come on guys. Kok grocery anjing? Mana itu? Wah, di situ lagi. Kayak gini-gini nih capek nih rebutnya. Kita ikhlasin aja. I've killed men No, for you less. can't kick the vehicle. Capek bro. Don't get in my way, Chico. Come on
gas come on lah. Apa gua nih jalan ke sini? Ayo cepet yuk, cepet yuk. Apa lu? You stop that! Mana ayo, ayo, ayo. Tak kelihatan lagi si anjing. Apaan sih? Yeah, that's right. It's a gun. This is an asshole eradication program. Aduh, salah guys. You're gonna die. Guys, apaan sih? You like this? Me too. Kita ngumpulin dulu lah. Bye, asshole. Guys. Salah pencet gue, sorry. Guys, Your biggest mistake? Being born. maaf ya guys. Freeze, bitch. Are you with me? Yeah, boss. We got stuff to do. Happy to help, Mr. Vance. No clue. Hey, mortuary meat. Bisa diem nggak? Hey, come with me. Yeah, boss. Yeah, bos. You know who runs this town? Wanna pray? Nggak May as jelas well. lu. Kagak misi-misi nih gue liat tadi. Udah mulai butuh ini gak sih guys? Butuh armor gak sih? Este Pak, Mama, tráfico sorry. makes me barf. Set. Oh, gue inget nih. Berarti ini Hollywood nih. Pretty good. Wih. Muter-muter. Wih, mobilnya keren sumpah. Ih, keren banget mobilnya. Mau dong. Mau. Ih, anjir keren banget guys, sumpah ya. Wah, gila. Ntar dulu deh, tapi gue kencing dulu ya. Fight? Sure, but let's make it quick. Which
Which organ should I take first? I'm gonna tear you a new asshole. I'm gonna bust your ass. Get out of my way! Lah kenapa guys, kok gue tiba-tiba di sini? Lah. Lah. Kok gue tiba-tiba di sini guys? Guys, kenapa anjir? Wah, gak jelas anjir. Gue dipukulin ya? Jelas nih, gak boleh ditinggal nih kayak gini. Kenapa tadi gue penasaran? Tiba-tiba gue makan. Ya elah, under attack lagi. Yang mana nih? Oh deket guys. Datengin aja ya. Oleng itu guys, ngebantingnya. Gue tabrak, buset, kotak surat kuat amat. Ya elah, nyangkut lagi. Jalanan sempit banget lagi. Gak kena. Turun aja lah, ribet. Sini lo. Gue bisa dikeker. Fuck you. Ayo lo, mana lo? Hey, you're gonna die. Gonna die katanya. Yep, I'm gonna shoot you. Are you feeling it? Salah guys. This is not a rehearsal. Hey, you're gonna die. Ini mah gua menahan amuk redam ini ya. Yes, it's that time. Aduh, gak bisa lagi. Menahan amuk redam ini gua. Yeah, be scared. It's over. Masih ada lagi. Sini kalau mau. Anjir. This ain't no movie, and this ain't no kid's toy. Bersik lu. Masih ada lagi guys. Gila ya. How
have a nice day. One more for the shit pile. Apa sih dari situ? It's over. Gila. Bahaya guys, berbahaya. Pakai ini dulu aja lah ya. Yang bener dong. Salah jalan kayaknya nih gue. Ya elah, di mana lagi sih? Buset dah. Semuanya aja diserang, Bos. Gua gak kasih permisi gue. Guys, mana guys? Belokannya guys. Jauh guys. Oh, gila. Polisi kiri-kiri, bukan polisi deh. Sini loh. Move Ini ada your jalan bitch sempit ass. guys. Ada kok. Wah, shit. Hey, dead man, what's up? It's over. Kita ambil dulu nih. Your life is about to expire. Okay, you know the score. We hit, we suffer, I Dapat win. duit lumayan. This ain't no movie, and this ain't no kid's toy. I'm ending this interaction. Bersih lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. You have every right to shit yourself. Alhamdulillah. Last chance to draw a breath. Haha, the best. Game gue diem aja lagi. Alhamdulillah. Dia mah kagak misi-misi, sumpah dah. Please lah, jangan ada geng-gengan lagi lah. Capek tau.
Ya elah, misi lagi. Gua ambil lagi. Ya elah, motor muat. Jatuh. This shit is over. Malas. Gue tembakinnya di sini tadi ya. Ada armor nih, pas banget. PCJ guys, motornya nama PCJ. Bodo amat. Nah, ini dia. Sini nih tadi. Diapain gue emang guys tadi tembakin? What do you think, eh? It is genius, no? Genius! Frankie! Genius, Rennie. Genius, darling. It is the story of the age. Success and failure. Man, Sorry, guys. woman, and me, I smash them together. With advertising, future and past. Man and woman. Frankie, who is this gorgeous man? Idi I don't naksir. Who are you? I'm Gorgeous. looking for someone called Rennie. Ta-da! Yeah, Spitz said you might want something. Something? Ah, cocaine! Darling, I want cocaine. Mommy wants some snort and she wants it now. You must be the cocaine man. Frankie, the cocaine man is here. Hey, you think you can say it any Pelangi, louder? I don't think they heard you in Cuba. Oh, you fucking square. It's only a bit of snow. It's 1980 fucking 4, darling. Everyone is on cocaine. Whatever you say, Mister Lady. Oh, darling. I'm a little bit of everything. I'm universal. I'm universal. Rainy Wassermeyer. Not you, Angel. You're you. You're unique and I feel of you undressing. Wah. Oh, Rennie, we've got a problem. Not now, darling. I'm flirting. I'm dreaming. Rennie, Chateau. On the Loire. but Rennie. Loyal to lover Lovers. and wife. Rennie, the stunt guy just quit. He said he didn't like you Rennie, touching his ass. Hey, what? Orang Majalengka kayak itu Rennie. Just fun. This is real passion. Darling, please. Save me. Hey, get off! Then save me. Wait. What do you need? Just a driver. Okay, fine. Just get off. Hey, get off. So you don't need any product? I need metaphor for the calamities of life, darling. Metaphor. Drive well, and I'll find you Naik more helikopter. buyers than you can use, with more users than you could buy. Remember, Angel, this commercial needs action, action, action. Gua kira kita naik pesawat. Di sini nggak ada pesawat berarti ya? Helikopter polisi doang. Dramstone. Aduh. Alright. Ini nabrak nggak apa-apa kan guys? Nggak tahu sih. Kalau nggak dicoba ya nggak apa-apa. Ini nggak tahu ya kan. Oh shit, balapan ya? Kayaknya balapan ya.
kamu. Terus apa? Tekan dulu. Siap. Udah. Siap, tabrak. Harus penuh ya, guys. Iya. Nabrak. Yes. Gila. Belokin bang. Ini mau main film. Gokil. Nabrak dong, nabrak. Cepet. Wah. Sini, sini, sini. Kita belok ke gimana sih guys caranya? Udah. Apa gimana itu? Gokil. Main film kita. Dapat duit ya? Lumayan. Gila, red carpet bos. Habis nih. Gak ada lagi kan yang main film? Get your bitch ass hands off of me. Susah banget ngendarain mobil. Ah, cukup aja kamu. Iya sih. Serius. Please jangan ada yang penyerangan lucu lah. Gue mau misi KL lagi nih. Guys, misi guys. Steer around my vessel, baby. Come on, man. Ada geng aja. Cuma dua loh. Smile, you're on my death list. Mampus. Gila ya, gengnya rada-rada nih gue liat-liat. Find a way, Lance. What the fuck is wrong? Hey, Nothing. come on, man. Nothing at all. We're fine. Chill, man. Really? Chill. Because I tell you something, we don't look fine. Well, let me tell you something. We are. Well, we look like a moron who just realized we just screwed up his entire family. Speak for your damn self. It's just business, baby. I think I sorted out everything. I am cool, man. I am relaxed as hell. Yeah. Yeah, What are you talking about? the Mendez brothers, they don't want us dead anymore. No? No. They might want to hurt us a bit, but kill us? No. Okay, so a pair of homicidal lunatics merely want to hurt me a bit, Please. and I'm actually Well- pleased about it. What have you gotten us into, you dumb shit? Dumb Bro, shit. we cool. No problem. Lance.
apa nih? Damn. Deng. What? Deng. There might be a little problem. Gak bisa nyelesain masalah sendiri nih. Stop yelling at me! It's not my fault! Yes, it is! If you hadn't stolen the Mendez's coat, they wouldn't be attacking all of my businesses. I'm sick and tired of you blaming me for everything. Now I'm gonna save your empire. You do what you want. Idih, ngambek kan gak jelas banget. Cewek aja lu. The Mendezes go on a business go on a black business. Oke. Dimana guys? Ntar dulu lihat dulu. Oh alah. Oh di ini gua. Tempat gua. You're on my turf now! Yeah, that's right. You're all mine! Udah deh. Hey, you gotta die. You have every right. You're dead! My name is Lance! You haven't a chance! This is not a rehearsal. I'll break you in two! This train stops here. Sini lu maju. I know Oh Kung iya, Fu! gak bagus guys, gak bagus. Sumpah. Udah. Chicken! Go to hell. Mati darahnya banyak kok. Hey, you gotta die. We did it! We won! Yeah? Well, I wouldn't go that far, bro. What do you mean? We might have won the day here, but we probably got our asses whipped elsewhere. Sorry, man. Like shooting ducks. Udah gitu doang anjing. Peluru gua habis guys, ini yang banyak sekarang kita pakai. Ini gue curiga deh kita jadi ini guys, jadi kayak CJ gitu. Ngerti gak sih lo? Kayak kita jadi ini gitu, ular gitu. Kiri kanan oke. Wah itu lagi diperbaiki tuh guys. Bisnisnya lagi diperbaiki mana? Ya bukan sih, bukan ya. Oke, kita nggak usah jadi ini lah, kita jadi orang bebas aja lah guys. Malas. Ini hancur nih guys. My tailbone! Tapi ada. Masalah ya. Jadi orang kaya. Buset. Gila gue dikejar. Gila. Gue dikejar bro. Takut. Gila gak sih? Gila gue tembakin. Takut. Di sebelah rumah gue ada ini ya. Mendesnya di mana anjing? Si jauh cok. Ngikutin gua ya? Ada guys. Ternyata ada yang ngikutin gua. Sorry bro. Gonna die bro.
Hey, listen, Ini fast orang ide brothers. banget ya. You want Kalau me to bergerak kill tuh you now? sumpah No dah. problem. Suka Or random. we can Si work Lance. together. Your call. The hell kind of choice is that? All right. Guess we're gonna work together. Good. Diego? See ya. So, Victor. Lobet. Lance. Stick gua. Who has been ripping us off? All of us. Because now we are partners. A team, as it were. Four brothers. Yeah. It was Martinez. Really? Okay. Prove it. I mean, prove it now. Prove it now. Come on. How the hell are we gonna prove Martinez was behind them losing this shipment? Look, Martinez is turning states. All we need to do is get some photos of him with the feds. We could even make out like he was an undercover Jadi cop like bawahan gitu. Forbes. That's it. Man, I am a genius. Take some photos of Martinez talking to the feds. Then get Forbes' ID from my place. And meet me at the Printworks. The Printworks? Trust me. I see you there, brother. See you there, brother. Go to West English Police Station. Oh shit, kayak gue tahu deh ini. Tiba-tiba nggak ada mobil sama sekali di sini anjir. Bang, di sini ada mobil nggak sih bang? Ada lagi cok. Kirain gue nungguin nggak ada mobil ya anjir. Op, nggak bisa. What in the sweet hell, Tarnation? Gimana nih? Bang, tolong. Jatuh gua gak bisa berenang nih. Gua nendai gua. Bagus. Bahaya kalau ada bokis. Hati-hati ya. Asik. Asik. Gak kena juga bro. Minggir. Sini gue di sini ada sesuatu. Bisa nabrak aja ya. Kita ngendai bro. Ya elah nabrak polisi dah. Lagi meleng gue. Can't make it out without breaking eggs. Apaan sih? Sumpah dah. Gue bilang hebat mulu. Ini udah seperti mobil baru ya. Police station. Come on, man. This town ain't safe for me anymore. Calm down, sir. You're in the witness protection program now. We'll take care of everything. Take a photo. Terus I better get the boat you promised. We're going to pick it up right now. Okay. So your new name is Sven Johansson. Huh? follow the car. Foto is good katanya. Gak boleh ketahuan ya. Follow the car doang kan gue. Bohong sih kalau dia nggak curiga mobil gue udah hancur kayak gini. Ngapain mobil hancur ngikutin gue? Martinez, oh ini Martinez ya, atasan kita, mantan atasan kita.
Lihat beloknya ngaco banget. Deket gak sih guys? Belok lagi nih. Kalau merah baru disuruh bunuh, ini kan biru. Ah, ini pasti ke kapal ini, gua tahu sih. Kayaknya ya. Ini di sebelah ini kayaknya pelabuhan kapal gitu, dermaga kapal guys. Belok gak sih? Belok gak sih? Mana lagi? Bener lagi guys. Nebak doang lagi gua. Oh iya bener Pierre. Is this the best you could get me? I should have taken my chances with the Mendez brothers. Sir, turning state's evidence isn't a lottery win. You're lucky to get this. Terus take a foto of Martinez. Fotonya tinggal 11 lagi nih. Aduh, kalah kah guys? Ya gagal aja. Ya under attack lagi. Harus cepat guys. Ya elah. Udah berapa? Sumpah nyangkut mobil. card, buddy. You cruising for six, sicko? Kok malah nyangkut sih? I know everyone in this town. Apaan sih suruh ngomong gitu? Ya, elah, ada aja dah. Steer around my vessel, baby. Tar dulu guys. Wah, jauh banget anjing. PR banget guys, males gua. Sumpah mager banget, jauh anjing. Lompat. Sial, lompat. Kayak tekan ke bawah kalau Tamiya ya. Woi, damage-nya parah bro. Come on guys. Guys. Ya elah, ya elah, ya elah, ya elah, ya elah, ya elah, di mobil panjangan ini. Oh bro. Ini lu ngapain ngantri di situ lampu merah kocak? Shit, kayak gue salah nih. Aduh, ini warna terang banget lagi. Tolongnya saya alergi cahaya. Saya vampir. Tolonglah nih cara. Ntar gue cari cara deh guys, biar nggak serang. Dia moto, gila juga lu moto. Ayo perang lah. That's it for you, bitch. I got work for you. Don't need to ask me twice, boss. This shit is over. Apa sih? It's over. This flight's singular. Ini We too tight for this. You
now I'm about to die. I clock you in the next week. Your life is about to expire. Pokis bro. Bisa diem gak sih? This is not a request. Come with me. Yeah, boss. Ayo, Your lanjut, biggest Bang. mistake? Being born. I'm ending this interaction. I need you for something. Yeah, boss. Fuck you. Wah lu udah bawa gitu kan? Gue liat-liat. Oh yeah, it's loaded. This train stops here. I'm gonna chew your ass. Sabrok ya? Wanna brag? About the May man as in your well. tailpipe? Kita dulu. Dulu guys, dulu guys. Kayak gua gedein dulu deh. Sering banget keserang soalnya. Gua gedein dulu dah. Excuse me, fuck off. Bang, pinjam mobil bang. Easy, flamer. Anjir. I got the door out of here. Ye, mau ribut. Wanna taste pavement? Sini. You want me to mug you? Maju, diri. This is irritating. Ye. Gila. You're gonna have no teeth like me. I'll slit your throat. Ye, kemome. Ih, gila. Ngapain dulu? Gue back dulu guys ya. Cepat kan ya. Kok ya elah, kenapa sih harus begitu jalannya bro? Sumpah. Motor kan gak bisa belok sama sekali coy. You're my urinal. Inilah motor yang harusnya motor gua tuh. Macam dua dia. Wait. Bisa. Oke. Baik, gue taruh sini. Ini ada garasi ya guys. Gede loh. Save dulu guys. Save dulu guys. Itu darah guys. Ribet nih misi yang moto tadi. Apa kita ngapain nge-save lagi aja? Apa kita ini dulu ya guys? Ambilin ini dulu ya? Iya gak sih? Mau diambilin dulu gak sih guys?
Soalnya cuman punya 2 anjir, jauh-jauh lagi. Rumahnya Mendes jauh. Sini sama sini sih. Inilah. Entar 3 lagi ini. 3 lagi ini. Sini nih 3. Motor gua. Bang, mau ikut gua nggak lo bang? This might sting a little. Kaget gua. Dia bukan nembakin gua masih. Pasti nembakin gua. Gua kira geng gua. Tadinya main gua ajakin. Gila ya bawahnya ginian guys. Coba ya kita lawan ya. Oh udah gak ada. Yaelah. Freeze, pinhead. Gila lu ya bawahnya ginian. Your life is about to expire. Males banget lagi. Jauh banget. Apa kita ikhlasin aja guys. Males banget. Ush, tabrak aja pak. Nyelamatin sih nyelamatin aja. Di sini lebih geragas. Ayo kita berenang ke tepian. Ingat guys, biru-biru kalau selama biru-birunya masih ada aman. Aja bisa terbang lo, bisa berenang lo bro. Bisa berenang gak lo? Bisa lari aja. Biarin aja lah, ikhlasin aja lah. Hancur nggak? Yang ini kan guys. Tapi masih ini ya. Apa ya di sini ya? Oh ini hancur. Ada misteri nggak ya di sini? Ah, gua tahu nih tempat apa anjir. Tempat golf. Challenge berenang marinir. Wih gila gokil. Nih guys coba guys, kuat gak ya kita kesana? Kita guna dive. Kodok kuat ya. Capek dia capek. Berenang tuh katanya harus lurus terus. Habisin ini. Istirahat dulu, capek. Gak berenang lagi. Sampai gak ada napas ya. Istirahat dulu. Ayo guys lagi. Semangat yuk. Ya gonna die gue.
guys, mungkin segitu dulu aja kali ya streamingnya buat kali ini. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.